Мен Шыңар мәктәбендә 40 елдан артык тарих укытам. Шушы укыту чорында инде күптәннән үземнең теләк бар иде, үзебезнең авыллар тарихы турында бер язма чыгарга. Җае турыгач килгәченнән моны инде китап итеп бастырып чыгару мөмкинлеге булды. Билгеле, моңа материал инде гомер буе тупланды дисәм дә була. Монда 21 елда бу китап басылып чыкты, бик матур гына басылып чыкты инде ул. Монда инде бик күп материаллар тупланды, архивтан да алынды. Монда балаларның хезмәттә кергән, аларның сочиненияләре турында да әйтеп китмичә булмый инде. Сугыш белән бәйле материаллар бар инде. Менә әле генә китап чыкса да инде әйткәнемчә материаллар күптән җыелганга күрә, монда хәзер ул күп кенә кешеләрнең фикерләре сакланып калды. Менә алар үзләре юк инде. Шуның белән дә китап кадерле, тарих шуның белән дә кадерле дип әйтәсе килә. Инде шуңарның тарихы бик борынгы, мәсәлән. Ул инде 16-нчы гасырның башына карый. 1524 елга бер ташы бар бу шуңарда. Безнең авылларда шушы чорлардан соң, әйтик 100, әйтгәндә инде 150 ел соңрак калып барлыкка килгән дип саныйбыз инде. Чулпышның язу барлыкка килү тарихына төгәл генә материаллар юк. Чулпыш, чулпы дигән сүздән алынган булырга тиеш дип әйтәселәр килә инде. Чулпының нәрсә икәнен беләсез, хатын-кызларның бизәнү әйбере дип әйтикме, чәчләренә куя торган материал дип әйтәбез инде. Чулпыш кичкенә генә булса да 60-ка якын кеше моннан сугышта үлеп калган. Менә бүгенге көндә инде ул матурайып китте хәзер, үзе шактый гына монда яңа йортлар да салынды. Казаннан кайтып салучылар да бар. Аннан соң инде Чулпыштан күренекле шәхесләр дә чыккан. Әйтәсе килә, шуларның берсе Кәримулла Хәсәнов дигән кеше 1907 елда Дума эшчәнлегендә катнашкан депутат кеше бу. Аның турында Ленин да белгән. Аның турында Ленинның 10-нчы томында язма бар. Беренче мәртәбә әйтик Дума тарихында инде ул газета чыгарган кеше. Менә бүгенге көндә дә димәк Думада андый газета чыгаручы кеше юк. Милләт мәсьәләсен күтәргән татар теле турында, татар милләте турында, татар мәгърифәте турында. Иң беренче машиналар да Чулпышка кайткан белән мин, мәсәлән, Казаннан алып кайтканнар грузовой машинаны. Чулпыш кешесе Солтан абыйда булган дип беләм инде машинаны. Кешеләре тырыш булдылар инде һәр вакытта дагы, булдыклы булдылар. Аннан соң менә сугыш белән бәйле тагын бер вакыйганы искә төшерәсе килә. Менә шушы Девятаевның шушы күренекле легендар шушы бар бит инде, аның хатыны Чулпыш авылныкы. Шушылар нәселеннән 4 кеше сугышта һәлак булганнар. Менә Шәмсебәдер әби бар, аның балалары булып чыга инде ул. Ул бик яхшы әби инде, безнеке конфетлар, пряниклар да сыйлады, апрыйды инде, шундый яхшы күңелле кеше булганын менә һәр генә аңладым инде мин аны. Ул үзенең балалар бирәсе җылны безгә биргәннәр дип әйтәсе килә инде мин. Шул 4 баласын югалткан сугышта. Менә шулай инде хәзерге вакытта әйттек, тагын бер кабатлап әйтәм, Чулпыш инде ул матурайып китте. Әйтгәндә буш урыннар да калмый диярлек. Шактый гына йортлар салынды, соңгы елда гына бер 7-8 йорт салынган. Кырыгынчы елны дөньяга килгәнмен. Сугыш башланган көн була ул. 41 елны сугыш башланган көнне минем туган көнемдә сугыш башланган.
Әтием соғышның башынан солдатқа кетті. 4 yıl соғышып, Берлинде хәләк булган кеше. Соғыш туктарга 1 ай кала. Безне әниебез 3 баланы ятим үстерде. Әбиебез Забari әтинең әнисе, аның тыны бетә бәргә. Ул утырып кына торадыр иде. Менә шулай итеп яшәдек. Хәзер абыем солдаттан кайткач Кыргызстанга китте, туганнарыбызга. Шунда төпләнеп калды да. Әни белән икебезне шунда алып китте. Икенче абыем Венгриядә хезмәт итә, солдатта. Шуннан 4 yıl торгач Кыргызстанда бик каты сагындым, Бишкек шәһәрендә яшәдек. Бик каты сагындым, һич шамам булмады. Бу ай дидәрем безнең авыл эшләрендә дә yüzәм икән дидәрем. Шул хәтле сагындым. Хәзер мин тормышка чыгарга әзерләндем. Җегетләр бик күп, хәзер мин җиткән кыз бит. Сурап киләләр, абыем әйтә, бирмим җегетләр үпкәләмәгез ди. Biz кайтып китсәк ди, ул баламында адашып калар. Хәзер мин тормышка чыгарга әзерләндем инде күршегә тәнәгенә. Абый әйтә, бик сагынам инде. Тормышка чыкканчы ди, авылны күреп килсен ди, аннары кайта алмыйм, моннан дип күрә алмый ул туган җирне ди, абыем әйтә. Йомшак күңелле булгандыр инде. Конфет фабрикында эшлидер, кондитерда. Эшемдә әйтә. Директорга кіріп абый, отпуска болмаған кейін сұрап алып, мені қайтарып жіберді ауылға. Бұл енді 62 yıl. Хәзер мында қайтқаш кете алмадым енді. Қалдым Яқупқа тұрмышқа шығып. Өзіміздің 4 boğun туғаныбыз енді ол. Қайнанам біле әненің әбилері бір туған. Менә шунда қалып, шушында ғұмыр еттік. 3-нче елны туды улыбыз, Илфат инде улыбыз. Аннары инде туды Илхам, 66-нчы елга. Аннары Илрус, bir малайым үлде 70-нче елга. Менә бабай белән шул 53 yıl ғұмыр еттік. Улга ятып торды, соңгы елларны да авыртты. Авыртты, ул каты шикелле кан бозагы ләккән. Кайнанам белән 41 yıl яшәдек. Монда кайткач, Бишкеккә барырга куркып 9 yıl бармадык. Курыктым инде хәзер. Илфат 7 yaşında, Илхам 4 yaşında, без беренче барганда. Поезд белән каршы алдылар, абый та салып җыгармын дип әйткән сүзем бар исеңнәм диде. Сине салып җыга торган түгел икән диде. Җыгармыйм инде диде. Шулай итеп гомер иттек инде. İlfat, 82 yılına gitti kızım. 82 yılına 28 Mart'ında gitti. Ey oğlum min eytem, abğanğağına bulmasa yararı, abğanğağına bulmasa yararı, aktıp ayrılışarız indi. Bu sana ne dedi? Kim yine varsın indi beni? Her kimden canı kadirli bir tane var, şunlar dedi. Aktık söyle. Mine şol, 2 yıl tulgaç, Koytar deyip gitti, koytarmadılar. Tağı 4 ay hizmet etti de ölüp kaldı indi mene. Koytta. Bik gövdeli, bik ongan balayı. Ona kişi, her kimge balası yakın. Nu minan yolganı almayayım. İşleyen kişini yaratan. Mitrda 86 santimetrli gövdeli, 2 yılkeli, 40 litrli betondan şiyip kine yırtadır. Gerler kötəredir. Özüm bunda turnik yasap koyup turnik tatanadır. Bik onganı. Babay selamet bulmadı, şu malayı bırak bardım tırmışına. Ondan sizimlevim var, nişlik bitireyim o bilmeyeyim. Sizimlevim var. Nişetimiz atırmın iken dedim. Onları aldığına düşünmekirden atı başında basıp duram, ucumuzun ayağışında. Şınar balının su baskan bak katı, tüşünde bu basıp duram. Şu sunun bizim yoktarak bir at, yigülü at, şopur diye. Sırtı bile dualarına görünə. Men eytem, jegilmegen bolsa şıgar iye, jegilmegen bolsa şıgar iye, şıgalmı diyeniyim. Şınar yağından bir kop karap parım kildi de, atını arabasını evle saldı alıp gitti. 5 Ağustos'ta
Firmadan düştüm. Munşa yağıp jilerdim, izenlerini yoğup yatam. 5 Ağustos, 4 Ağustos günü ol. Hazır eni kaynanam eni pelemeş pişire, pişke yakanıya ilfatını kütəbiz. Eni de iyi balakayımdı, koytkanda da soba arkalı koytırdıp kütəbidinde. Ormanga kirgeçti, ağaç dibine yatır da indi balakayım, yol itip havalarga qarab yatır, özüne ışanmaz indi balakayımdı. Men aytam, yo'q, ana soba arkalı içtim. Turğağına tileşeden koytaydı olayım. Munşa yaktım. Eni pelemeş pişire. İlen yuvarga su kırtıp koydum bunda, ilen yuvan firmadan koydum. Şundan kapkadan 4-5 kişi kilip kirdiler. Birisi iptaşım, oyankum, ağız sağıydı. Ondan bir sistera, uylamayın bir nerede. Başüstümde koşaldım. Bir ağır haber Abdül'de geldi, İlfat ağırtıp gitken evi deydi oyankum. Biz onu koytırdık kütəbiz. Bulay özümüz kütəbiz indi. 5 April kildi, in aktık hatı. Köngülü bek düşünkü üpkelep yazganıyı. Biz ne eni degen koytarmıylar, eni de yazmışım mı yazdım hat. Eni bizni koytarmıylar öyle degen, yurşaklarga jibereler degen. Sirrant diyor. Şuna jibermegenlerden mi 4 ay kaldırıp tutup koytarmazlar. Biz koytkanda degen jeyren batır, vakitleri ötüp gitken bolur mende degen. Men özüm Ağustos'ta koytırmız deb oylayım mendeni degen. 5 April. 5 Ağustos günü yerledik. 4 ay hatı kelmedi birden. Bitti şu aktık hatı oldu. 4 ay kelmedi. Mine bu günde indi meş kelip küttük şulaytıp. Evi pişke yaktım, men buysa yaktım. İden şunda kelip kirdiler de. Evinin tava bile pelemeşi tegerep gitti idenge. Tabağaç bile pelemeşi kolayıp da. Men lop etip iden juvarga kirtip kan silep yanına barıp oturdum. Men 1961 yılını şuşa Şulpuş avulunda 13 Ağustos'ta tuğdum. Tuğanmın indi dürüsürege. Hem şuşa avulda yaşadım indi ömür boyu. Mektepke girdik indi. Biz okuyan vakitte Şulpuş'ta başlangıç mektep var idim. Onlar Şınar mektebinde okuduk. 9-10 klaska biz sobaga girdik. 61 yıllar sobada biz Z harfini hatlik bir köp klas okuduk. Hem sonundan indi türlü avullarda türlüçe orta mektepler açıldı. Sobadan nasıl kişi kimip gitkendir indi. Ne şul indi? 10. klasını bitirgenden soň raypodan kildiler, представительler deb aytayım indi, vekiller avul sayın yirdiler. Hem balarga kibitçi kerek bolganдар indi, kibitçiler qыстap deb aytırlık yirdiler indi. Bugünmege okurga barmysızmı deb indi. Şыңардан Резина менен биле окуган, тагын Рахинем, мен риза болдук. Мы кетүүчүсү мен гана болдум. Тегилер отказ бердилер. Шунда 1 yıl окуп койттум, кибитчи болуп иштедим инде. Моктанып айтмайм, мен ол ханарына бик ушаттым. Ол менин хулкума да туура келгендир менде өзүмчө. Мен аны yoratып, ömür boyu kibitçi болуп иштедим. Бүтөн бир жерге да көчүп да бермедим. Көршү авылдарда иштедим, Шыңарда, өзүбүздүн авылда Шулпушта. Bir 26-27 yıl uyutta yürüp işledim. Bik rahatlanıp işledim. Uyut kişisini bik hürmet edem. Bik tatlı, bik tanış işledik. Şulpuş'ta ben ezgin işlep aldım. Bir nicedir yıl gına. Şulpuş kişisinde bik hürmet edem. Bik işen, bik tırış, bik heybet halık. İki oldu da. Olda hümimen halık heybet. Hazırki zaman közlüğünden qaraganda men bik erta kuyovga chiqdim. 19 yaşım tolup gana ketken edim. Şu şaul yigitine yuqori ishdan tuban ishqagina kuyovga chiqdim endi men Muhammad Nur'a. Ushatıp chiqdim. Etkey bilen minip sıragan vaqtda men idada tugul edim. Enkey ani bilen abi berip chiqargaч menim atim 8 klass vaqtda 8 klassda vaqtda ati o'ldi. Bizning bosh men aqan yigirib. Biz 3 malay bir kız üsteginde ani bilen. Benim 2 abiyim hem 3 abiyim de var idi. Onlar her birisi öz vaqtında baqiylikka köçtüler indi. Şuna ko'ra men
bu avulga şu kadar canım tenim bilen birikkenmin, ebiler meni şul derecede birikitip koyganlar, men hatta balalarını da şu avuldan jiberbeske şu hatik tırışıp yatam. Benim ulu kızım hazırgi momentda bizde turalar hali. Şistay yigitine kiyevge çıktı. Hem Şistay'dan elimin sağınam deyip kiri şulpışka koydu. İrinde alıp balasını da kıstırıp hazıralarga ipoteka boyunca bulup verirler finans yardımı. Olar şulpışta özümüzün avulda. Irakta tugul isolalar işlep bitirip çıkalar indi. İkinci kızım sabaga kiyevge çıktı. Hazırgi momentda bizde kunakta hali. Bilen molay ilenmegen. Molayga hazır 30-32 yaş. Kozanda yürüp işli. Avulga koyturga kızlar bik otlug'up turmuylar. Предложение yasasan dagın. Bik motor, bik ungan kızlar bilen yürüp olsa dagın. Avulnan işleptir yakın ite almıyorlar. Belki gelecekte fikirleri özgerir hali. Molay avulda qolam deydi. Konkretno birgina molay negizini torqatib bulmay. Mine Ebi babayның tecrübesi molayda ko'rinayindi. Menim orqali ko'chgandir deb o'ylayman. Molayda negizini torqatmasa shu avulda yashab qolar degan ümidim bik zo'r. Kunda ishlarga tilagan kishiga o'z ishini boshlasa da mumkinlik bor. Bireler, yordam etalar, irinmasga kerak, ishlarga kerak. Qo'ynona bilan turam degandan qo'rqirga kerakmi yoshlarga? Mana men atkay bilan turdim. Necha yillar turdi. Qizim ikkisi de o'rin ustida yotdilar. Og'riqsinmish, mana Leysanga bek og'riqqa to'g'ri keldi. Sabay maktabida o'qitdi da men boshqa ovuldan tezgina qo'ytaman, u abitda qo'ytabit. Abini qoridir endimi? Bana kechkagina to'g'ri keladi. U vaqtda idebik balakay idali bizning poyiga chiqmagan yiqtali. Baribir siydiq. Men u vaqtni sog'inib esga olaman mana hozir. Shoqlar qotib o'tiram, qo'ynatadan qo'rqqan kishidan. Bizning abi o'tira turgan edi. Yori bin barali, yigizga men yuzoq deb. Действительно, ular yuzoq. Rahatlanib chiqib ketasin, ham javoblik sening ustida tugul. Nashikdir, sen защищен shekilli, ko'pmetir javoblikdan. Shulpishning bugungi kuni olg'a bora. Shunda mana shulpish yo'ngara, sobaylarga, mana uyutlarga shoshtirib qaraysan, shulpish yashlar qoldi. Remziyaning ish molayi qoldimi? Ishisine de mana hukumat ipoteka o'xshasi berdi. Ishisida shulpishga ish oldilar. Mana shu kelayotgan to'ri uram, mana to'li bo'lib turaydi shulpishlardan qarayman. Iri-yangi yurtlardan turaydi. Onları yuqori ishda bertamiz endi Reylapalar urami. Reylapaning molayi Afg'onistonda o'ldi. Onun ismini qo'shdilar Zinatulin Ilfat urami. Endi u bizning yuqori urami. Mana shu uramga 5 qizil kirpishdan solib qo'ydilar. Shulpish firmasida ishlaydigan bilgichlarga yurt. Mana ular endi butun bu o'rinni tutirib, eski yurtlarni sutib, yo'l tetib turalar endimi? Ular bizning ol kishilar tugul endi. Ular bizning bilan o'ralashib, shunday etib rahatlanib yuradilar, esenlashib endi biz ularga olmalar, slivlarda beramiz, ularning og'achlari yo'q bitdi. O'zlari shunday rahat, erkin etib silashib berilar endi. Mana kibetimiz yopildi endi. Pribili bulmag'ach bir kishida arендаga da olirga jiyinmay, onları yoshlar bit yurib ishlaylar. Ishlagan yerlaridan produksiyani ola qo'ytalar endimi butun kishi. No shunisi bor, raypo kelib 2 kun o'tnaga sota mashina bilan. Kerak aybirni olib kelalar, mana shundan oladi. Yılının mayında birinci maşina taşıp qaytib boşattık bunda. Mayında buldu bu 12. mayda. 8. avgustunda açıldı bu meşit. Kışı yıl bir kup kalıp yılıp qaytib açtık. Allah'a şükür. Mana şundan beri bu meşit işliği. Bunda başta cumağına namaz okıldı. Anları gün sayın ile namaz okıldı. Mana hadir Allah'a şükür 5 vakit azan aytılıp bunda 5 vakit namaz okıldı. Ne açkanda men da söz berdiler anda. Men de bir-iki söz aytdım. Mene bu meşitning suqmagına ulan usib, ulan usmasini qış kuni qor ko'mib ketmasin deganim. Mene shu kishi oldinda. Mene Allohga shukr, qorinda kirib turamiz, ulanlashmadi. Mene shu jumg'a namozini yil oyida 6-8 kishi, jaykini 12 kishlarda bo'lamiz. Hadi kişi kubisi iştevit indi, jaykini balalar da kile. Allah'a şükür ile namazın gün sayın babaylar bile okuyuz, ikindini okuyuz. Bir iki mektepte yürüyüşü bala bilen
Алар да киләләр. Мәктәптә булмасалар, иртәнге намаз белән ястү намазын ансы күп вакыт үзем генә укыйм инде. Мин мәктәпне бетергәч мине җибәрделәр шул Мәскәүгә дип укырга дип инде. Мәктәптән. Анда барып 6 ел укыгач, КамАЗга кайтырга тиешим мин. Специалист булып КамАЗның ачылган вакыты. Иншаллага. Андан җибәрәселәр килмәде инде мине институттан калдырдылар. Шунда 34 ел эшләдем дә. Туган якта тартты. Әни дә картайды үзе генә. Монда әниендә карарга кирәк. Анда да авырта башладым дигән шикелле. Менә Алла Тәала җитәкләп алып кайтты дип әйтергә була инде. Монда кайтты мин 10 елдан. 10 елдан бирле менә шушы 11 елдан мин имам вазифаларын монда укый башладым.